Kivu y'Amajyepfo intambara zongeye guhindura isura ndetse zikomeje gufata indi ntera aho umutwe wa 23 ukomeje kuraswa mu buryo bukomeye cyane. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ndetse akanashimangira yuko intambara ikomeje guhindura isura. Ibitero biremereye cyane by'amabombe byongeye kugaragara cyane cyane hano mu Minembwe, mu gihe ku ruhande cyane cyane by'umwariko rwa 23 ariko rukomeje kwibasirwa n'ibi bitero nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Aya makuru akomeje kugenda agaragara by'umwariko akomeje kugaragara mu gihe umutwe wa 23 wamaze no kwemeza urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wari usanzwe ari umuvugizi w'uyu mutwe mu bya gisirikare nk'uko bikomeje kugaragara. Mu burasirazuba bwo hagati ho intambara ikomeje guhindura isura aho muri Iran by'umwariko ibihumbi by'abaturage byatangiye kunamira Anatole nk'uko bigaragara nyuma yo kugwa mu gitero kiremere cyane cyagabwe n'uruhande cyane cyane by'umwariko rwa Israel ufatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kunanirwa kumvikana by'umwariko kuri gahunda yo gutunganya ibisasu bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nuclear. Bifurije kugira ibihe byiza, bifurije kugira impagarike n'ubugingo kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Mwese mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Reka mbabwire ngo rwose kanda handitse subscribe niba rugambira ugeze hano kugira ngo wambire mazajya dukurikira, utanga igitekerezo, ukande like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Umutwe w'inyeshyamba wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wemeje urupfu rwari umuvugizi wa gisirikare wawo Lieutenant Colonel Wiringoma uvuga ko yishwe ku itariki 24 z'uku kwezi gushize kwa Gashyantare mu ntambara isesuye by'umwariko aho washinjije Kinshasa by'umwariko gusobokura ibitero biremereye cyane. Nibwo bwa mbere M23 itangaje mu buryo rero bweruye urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma nyuma y'uko amakuru avuze ko yiciwe mu gitero cy'indege no itajyamo umupilote izwi nka drone cy'ingabo za RDC by'umwariko ku wa kabiri w'iki cyumweru gishize hafi y'Irubaya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gitero kandi cyiciyemo abantu ni buri 9 ariko kandi giwushaho gato byemezwa ko cyawushijeho gato umukuru wa gisirikare muri uwo mutwe nk'uko bigaragara nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza bibitangaza bivuga ko byabibwiwe n'abantu bagera kuri 4 nk'uko bigaragara. FARDC yakomeje guhakana kurenga ku gahenge impande zombi zari zaremeranyijwe by'umwariko kenshi ariko zigashinjanya nanone kukarengaho, ariko Leta FARDC ivuga ifite uburenganzira bwo kurengera ubusugire bw'igihugu. Mu itangazo yasohoye kwa gatandatu umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarenze ku bushake ku gahenge buteza intambara isesuye kuri M23 bugambiriye by'umwariko mu buryo bw'ibanze abasirikare bacu ndetse n'abaturage bacu n'abasivile bukoresheje drone zabwo hanze y'imirongo y'imbere ku rugamba. Uko kurenga kubyemeranyijweho kandi kugaragara by'umwariko kwatwaye ubuzima umwe rero mu basirikare bakuru b'igisirikare giharanira impinduramatwara cya Kongo Colonel Wiringoma nk'uko bigaragara n'irindi zina ry'impine by'umwariko yo mu Gifaransa by'umwariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bwana Lawrence Kanyika yavuze ko ibyo bikorwa bya leta ya Kinshasa bikomeje kwambura ubuzima abo dusangiye rero igihugu benshi b'inzirakarengane. Ati ibi byaha ntibizagenda by'umwariko tubirebera gutyo gusa kandi by'umwariko ntibizagenda by'umwariko ngo bihere. Kwibuka abishwe kandi bigira icyo bidutegeka kandi biha umukoro inshingano yacu duhuriyeho. Ntacyo Leta ya Kongo yari yatangaza ku mugaragaro kuri iri tangazo rya M23 cyangwa se ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. M23 kandi ivuga ko imaze ibyumweru imenyesha abafatanyabikorwa bo muri gahunda igamije kugera ku mahoro ko agahenge kakomeje kurengwaho ku ruhande rwa leta mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ariko bakabyirengagiza. Yavuze ko kandi nubwo igikorwa igikomeje by'umwariko kwiyemeza gahunda y'amahoro ishimangira umuravo kurinda abasivile ndetse n'ibyabo. M23 igenzura ibice byinshi cyane birimo Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo harimo n'imijyi ikomeye cyane nka Goma ndetse na Bukavu yafashwe umwaka ushize nk'uko bigaragara. Kugeza amagingo yangaya izi ntambara zikomeje guhindura isura ndetse no gukomeza gufata indi ntera mu gihe abakurikiranira hafi ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo bavuga ko umwanya n'umwanya intambara zo zidashobora kuba zahagarara. Ni mu gihe kugeza amagingo
magingo aya ngaya byemezwa ko muri Kivu y'Amajyepfo ibindi bitero byongeye kugaragara uyu munsi byiganjemwo ibitero by'amadrone, aho uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gukoresha abacanshuro baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari bamwe mu bakomeje kurashisha izi ndege z'intambara zitajyamwo abapilote nk'uko amakuru tugera bivuga. Byemezwa ko izi ndege kandi nyinshi zihagurukira mu gihugu cy'u Burundi, izindi zigaturuka Ikisangani mu ntara ya Chopo, asanzwe naho habarizwa akavagari k'abacanshuro. Amabombe yakomeje kuvuza ubuharero by'umwihariko kuri iki cyumweru nk'uko bigaragara, nyuma y'uko kwa gatandatu tariki 28 Gashyantare 2026 saa 12 n'igice z'umugoroba y'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zatwitse umudugudu wa Kalongi ni mu karere ka Minembwe zikoresheje drone. Itangazo ryashyizwe ahagaragara by'umwihariko na 23 rivuga ko kuri iki cyumweru tariki ya 1 Werurwe 2026 kuva mu gitondo izo ngabo zakomeje rero gutera ibisaso by'umwihariko zitarobanura mu bice bituwe cyane bya Karingi hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi. Iri tangazo rinakomeza rivuga ko ku isaha ya saa moya za mu gitondo kuri iki cyumweru abagize ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo FARDC, ingabo z'u Burundi, FDNB, FDLR, abacanshuro hamwe n'inyeshyamba z'abazanindo bagabye igitero by'umwihariko ku bantu abahitwa Ikakeke ndetse no mu karere byegeranye. Kubera ibi bitero kandi bikomeje, M23 iramenyesha abaturage ba Kongo ko ingabo zayo zikomeje kuba maso byimazeyo kandi ko ziteguye kurengera ndetse no kurinda abaturage b'abasivile bazira by'umwihariko intambara yatewe n'ubutegetsi butemewe n'amategeko bwa Kinshasa bwahisemo iterabwoba kurusha amahoro nk'uko bigaragara. Nanzurire kuri izi nkuru zikomeje kuvugwa hano mu burasirazuba bwo hagati, ibitero biremereye cyane byongeye kugaragara by'umwihariko aho ku munsi w'ejo ibintu byongeye guhindura isura. Ubu tuvugana ibihumbi by'abaturage bateraniye rwagati mu murwa mukuru wa Irani kunamira umuyobozi w'ikirenga Anatoli nk'uko bigaragara wiciwe mu gitero kinini cyatangijwe na Amerika ndetse na Isiraheli ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Abatangiye by'umwihariko icyonamo bateraniye kuri iki cyumweru rero by'umwihariko mu rubuga nk'uko bigaragara rwo mu murwa mukuru w'iki gihugu, bivuze by'umwihariko impinduramatwara, bambaye ahanini umukara ndetse bamwe bararira abazunguza amabendera ya Irani kandi bafata amafoto y'uyu mutegetsi, mu gihe rero igitero cya Amerika na Isiraheli cyakomeje by'umwihariko ku munsi wa kabiri nk'uko bigaragara. Uyu mutegetsi kandi akaba n'umuyobozi w'ikirenga wa Irani kuva mu 1989 yishwe ubwo by'umwihariko ibihugu byombi by'umwihangange bishaka rero guhirika leta ya Kisilamu ya Irani. Televiziyo ya leta ya Irani yemeje urupfu rw'uyu mutegetsi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru nyuma y'amasaha make. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump watangaje yicwa ry'uyu musaza w'imyaka 86, aho yavuze ko ari umwe mu bantu babi cyane babayeho mu mateka y'isi. Ingabo zishinzwe rero by'umwihariko kurinda impinduramatwara ya Kisilamu muri Irani zemeje ko abishe by'umwihariko uyu mutegetsi bazahanishwa igihano gikomeye cyane. Ku rundi ruhande ariko kandi haravugwa abandi baturage bigabije imihanda by'umwihariko banishimira urupfu rw'uyu mutegetsi. Hamaze igihe kinini cyane impande zombi zishyamiranye, ariko leta ya Amerika isaba yuko aba bategetsi bo muri Irani bakwiriye guhagarika ibikorwa byabo byo gukora intwaro za kirimbuzi ziganjemwo izirimo ubumara. Mbashimire mwese, dusubire mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda by'umwihariko agaragara.